Spoštovani, začenjamo drugi del naše konference. Naj v naši sredi pozdravim visoke goste. I will continue now in English, if you don't mind, because they are guests from abroad. So first, I'm very honored that we host for the first lecture Mr. Jan Henneman, so the first first ambassador of the Netherlands in Slovenia. And then we have actual ambassador of the Netherlands, Johan Verboom. So very honored that you are here, that you could find time. In seveda zelo toplo pozdravljam lahko rečem našega diplomata Valentina Inska, čeprav je seveda predstavnik slovenske manjšine v Avstriji, ampak zelo bogato kariero na diplomatskem področju v službi Republike Avstrije. Torej, pravkar smo v prvem delu razpravljali o glasbi in poslu in pa o povezavah, o tem, da je glasba sicer univerzalni jezik, ki pa tudi potrebuje podporo. In zdaj se predstavljamo na ta diplomatska tla, kjer je glasba res univerzalni jezik, ampak s pomočjo diplomatov pa je seveda še bolj globalno navzoča. So now I switch again to the Netherlands, first to English, but in the Netherlands, hartelijk welkom, Mr. Jan Henneman. As I've mentioned before, Mr. Jan Henneman was the first resident ambassador of the Netherlands in Slovenia and started to work here in 2001. During his 4 years in Ljubljana, which were crucial for Slovenian political and diplomatic recognition, he focused on political, economic, and cultural cooperation and witnessed Slovenia's success to the European Union and NATO. We got to know him as a very open, warm, and also cooperative partner on various fields, and especially for his unique initiative, Cultural Bilateral Focus. His office at the embassy in Palaccia Capital and his residence in Consese, renowned for its modern architecture, were generously opened to meet and discuss. We would never forget his hospitality on the very special yearly occasion, which is Koninginnedag, Queen's Day. His last posting was Prague, where at the presidential palace at Hradčany, he could share knowledge also about Slovenian architecture, namely Jože Plečnik. Today, he is the chairman of the Board of Justice and Peace Netherlands, Justitia et Pax, which assists human rights defenders at risk and contributes to the integration of refugees in Dutch municipalities. Moreover, he is co-author of several books about Dutch-Czech relations, with special focus on Jan Amos Comenius, the founding father of modern pedagogy, and he is a member of the advisory council of the Comenius Museum and Mausoleum in Naarden. We asked Jan Henneman to prepare the opening lecture to share with us his rich experiences on international cultural policy, culture and diplomacy, as well as music and diplomacy. Jan, the floor is yours. Thank you very much, Veronica. It is a great honor and pleasure to be back in Slovenia and to address you today. Of course, first of all, congratulations to Glasba Dramatica with its 150th anniversary. It is a surprising invitation indeed, because we left Slovenia a long time ago. Until my appointment in Ljubljana, our ambassador in Vienna was accredited to Slovenia. And as Veronica said, I was the first resident Dutch ambassador, and we had to establish an embassy. We were more or less a start-up embassy. Being retired means that I will be quite personal and that I can't avoid sharing my own experience. And at this hour of the day, I will try to limit my story to about 20 minutes
Its full text will be available, I think, online. Some associate music and diplomacy with the Vienna Congress following the devastating Napoleonic Wars. Today, our theme has several dimensions: that of musicians, of their audience, of embassies, and of government. Let me start with the latter. Cultural activities of Dutch embassies are based upon our government's international cultural policy. I will quote some lines from its 21 to 24 version, the last version, in 4 examples of practicing music and diplomacy. I will also share with you reactions of persons with whom we worked at the time. Our present ambassador in Ljubljana was kind enough to give me an update of our bilateral cultural cooperation. Ambassador Verboom, dear Johan, I'm very pleased that you join us this afternoon. And Veronica, I asked you whether the Russian invasion in Ukraine would influence the theme of our session, and you replied me immediately, now more than ever, it is time for music and diplomacy. Let me quote then some lines from the Dutch International Cultural Policy paper. Culture and arts enrich individuals and bind society together. Culture shows who we are, where we come from, and what we stand for. And culture, it continues, is soft power. In a world of increasing international contacts and conflicts, culture can contribute to positive images of the Netherlands and foster debate. Economically speaking too, culture is significant. In the Netherlands, the cultural and creative sectors do much to boost employment, and culture is a major element of state visits and trade missions. About the role of government and of embassies, the policy paper says, government involvement in international cultural policy is necessary, not just because of the intrinsic value of culture, but also because of its international character, its role in the development of talent, and its importance for the Netherlands' image as creative, open country. Dutch embassies and consulate general are our eyes and ears abroad, and they have also large local networks, including cultural networks. And the paper concludes, in recent decades, international cultural policy has contributed to the internationalization of Dutch culture. It has proved its worth as a pillar of the kingdom's diplomacy, and it functions as a unifying link between political, economic and social topics in cultural and foreign policy. These are only a few quotes. If you are interested to read the text in full, I shared the link with the conference secretariat. Such comprehensive policy approach sounds like music to my ears, but its principles have also led to serious criticism in the Netherlands. Some 20 years ago, a former cultural counselor at one of our embassies argued that nationalism and propaganda continued to color the opinion about cultural activities. He believed that cultural activities should focus on the intrinsic value of culture and not on Holland promotion, and that diplomats do not know anything about culture. Fortunately, I didn't know his views when we started our embassy in Slovenia. How to implement such a comprehensive policy if an embassy like ours in Ljubljana has a rather small staff and little or no budget? Fortunately, we could build upon the knowledge, experience and network of our former consulate general. Networking is essential. I define the role of bilateral ambassadors as
being there. And I had the pleasure to meet with many people in Slovenia. And I noticed a keen interest in cooperating with counterparts in the Netherlands. Very encouraging indeed for our startup embassy. We launched a yearly bilateralny focus, a kind of Dutch Slovene week. We suggested economic, cultural, political partners to plan their joint activities during this very week. The embassy focused on coordination, publicity, and modest financial support. I imported the concept from St. Petersburg, where we called it Okno v Nederlandi, window on the Netherlands. And when I served later in Prague, we translated bilateralny focus into Networks CZ. International festivals are also wonderful instruments to bring musicians from different countries together and to allow audiences to enjoy their performance. You have beautiful festivals in Slovenia. As embassy, we were sometimes involved, and sometimes we also profited of the presence of Dutch musicians. Judith and Tineke Steenbrink, for example, participated in the Brezetje Festival for Early Music. The Steenbrink sisters, they were called, or the Baroque twins. They just had finished the conservatory. We asked Judith and Tineke to give an extra concert, and they remember that they didn't have much experience as yet at the time, and greatly appreciated the opportunity to play for an international audience and to see how the public reacted to their choice of music and to their performance. Besides international festivals, specific programs may be instrumental to promote international cultural cooperation. During our stay in Ljubljana, Slovenia joined the European Union. And to welcome the new members of the European Union, the Netherlands organized during its EU presidency in the second half of 2004, Thinking Forward. It was a cultural program aimed at mutual cooperation between the younger generation of artists, musicians, designers, and cultural institutions. The program was entirely organized by an intendant, an independent commissioner, and by cultural partners themselves. Projects and content were their responsibility. Embassies were informed and assisted when and where needed. Frans Brouwer had visited me a year earlier in 2003. He briefed me about a major project of Combattimento Consort Amsterdam to perform in several new EU member states a contemporary interpretations of Handel's opera Agrippina. During our discussion, we wondered whether this project might fit in the program of Thinking Forward. Frans Brouwer contacted Thinking Forward's intendant Han Bakker. Combattimento Consort's modern scenery, stage direction, and energetic style convinced Han Bakker to incorporate the Agrippina in Thinking Forward. Combattimento Consort Amsterdam was happy to be part of and funded by Thinking Forward. In Ljubljana, Cankarjev Dom hosted the Agrippina, and our embassy's involvement was limited to some lobbying. My third example relates to an initiative by a cultural institution, by Kulturni Dom in Nova Gorica. The then artistic director Tanja Kustrin invited the Rotterdam Chamber Orchestra, a brand new orchestra of young international musicians. Tanja Kustrin remembers that she had a true wish to bring to Gorica Theatre musicians from different countries and to build connections with different institutions. The orchestra's director and conductor, Konrad van Alphen, was very happy to come to Nova Gorica. It would be their first performance abroad. But he had a financial problem.
Cultuurdom did not have a budget for travel allowances, and the competent cultural institution in the Netherlands could not give him a subsidy. That was why he asked the embassy whether it could be of any financial assistance. What to do? We believed that traveling to Slovenia, not less than 14 hours at a time by train, should in itself be rewarded. And we checked what happened with his travel grant application, and the answer was simple. There was no money left in that specific application round, but it has nothing to do with the high quality of the orchestra. Fortunately, we found some seed money in the embassy's budget, enough to finance the train tickets. But we set some conditions. As I told you, we were a start-up embassy. We found office space at Polyansky in Nasip, but we didn't have as yet an ambassadorial residence. Our Queen's birthday was approaching, and having no residence, we had to find another place for the reception in her honor. It happened that the concert was cancelled in the beautiful Slovenska Philharmonia in Ljubljana. Monika Kartin, its director, offered the concert hall to us, and we asked the orchestra to perform for our guests as prelude to the Queen's birthday reception in the foyer of the theater. Konrad van Alphen happily accepted our offer and condition, but we had a second one. It is a tradition to play our national anthem at the Queen's or King's birthday reception. It must have been the first time ever that they played our national anthem, but it sounded great in the wonderful acoustics of Slovenska Philharmonia. And to allow young talent to experience international podia didn't work always out. Our embassy was asked to find a podium for one of our most promising young musicians at the time, but unfortunately, it didn't fit in the programming of Cankarjev Dom. And I didn't try in Maribor or Novogorica. But I'm sure that Radio Slovenia has broadcasted later many of Janine Jansen's violin concerts. And thanks to you, dear Veronica, listeners of Radio Slovenia could in my time regularly listen to Dutch orchestras. Ambassador Johan Verboom mentioned to me last year's concert of the Royal Concertgebouw Orchestra at the Ljubljana Festival. It was the first time already that they performed in Slovenia. He also showed me Clement Rameau's invitation for a concert by the Dutch Scaramuccia Ensemble at the Brezische Festival, also in 2021. The Week of Dutch Culture at the Municipal Library in Ljubljana in 2009 included music performances, as did the Jubilee Bilaterani Focus in 2010 and the opening of Bilaterani Focus in 2007 in the presence of the Royal Highnesses Prince William, Alexander and Princess Maxima. The policy paper defines culture as soft power. Tanja Kustrin, in her words, speaks about a strong belief in the power of music that can build bridges between people from different places. As an example of how the world can work together with respect, curiosity for an absolute beauty, which has an identity, but at the same time has the power to touch and enrich whoever. And Frans Bauer believes that international cultural policy and embassies should pave the way abroad for cultural actors to act independently, while, according to Konrad van Alphen, international cultural cooperation could contribute to diplomacy if culture and politics remain separated. Questions such as whether music may contribute to improve the world motivate Judith and Tineke Steenbrink. How could we start a dialogue with music, the language without words? Baroque music is, in their view, a key towards creativity,
fantasy, and dialogue. Reading all their beautiful words brought me back to St. Petersburg, to Russia in 1996. To celebrate the third centennial of Tsar Peter the Great's visits to the Netherlands organized a bilateral cooperation program. It included visits to St. Petersburg of our Crown Prince, Prime Minister, other government ministers, businessmen and scientists. It included furthermore a soft power invasion of musicians and other artists. Last but not least, it included visits by ships of the Royal Netherlands Navy to St. Petersburg and to Kaliningrad, and joint performances by the orchestras of the Royal Marines of the Netherlands and the naval base Leningrad. Could you imagine that it would happen today? It was a great effort to build bridges between the Netherlands and the Russian Federation, to show how Dutch and Russians could work together with respect for both of us. The Dutch and Russians, including the St. Petersburg city administration, of which Vladimir Putin was second in charge. It was a genuine effort. Peter the Great had opened for Russia a window on Europe in his time. And while apparently having a great esteem for Peter the Great, Vladimir Putin, as president of Russia, appears to close this window again instead of further opening it. Could international cultural policy contribute to diminish tensions, to avoid conflicts, or to alleviate their impact? Merlijn Twaalfhoven believes so. This composer, musician, and cultural entrepreneur is my fourth and final example. At the time, Merlijn Twaalfhoven organized quite thrilling musical events with young musicians in Ljubljana and Maribor. Their concerts looked like improvised shows, but behind the scene, Merlijn had organized them with the rigor of a state visit. Today, his leading concepts continue to be freedom, meeting each other, and playing. He believes that music may bring about peace among people in cities, in conflict areas, in refugee camps, etc. And UNESCO honored him with the award for Young Artists for Intercultural Dialogue between the Arab and the Western world. Mariana Golovchenko, a renowned singer from Kiev, and I think that she was a student at Frans Brouwer's courses in Rotterdam, supports from the Netherlands her colleagues in Ukraine. My singing, she said in an interview, is cultural diplomacy. Allow me some concluding remarks. International cultural policy. I shared with you some concrete examples of how artists, embassies, also the smaller ones, and the government could complement each other for the better in a comprehensive approach. Artists and cultural institutions sharing responsibility for the intrinsic value of culture and its beauty, embassies networking, lobbying and catalyzing, government reaching out to non-state actors, citizens and civil society, and contributing by doing so to mutual understanding and cooperation. Such international cultural policy had nothing to do with the nationalism and propaganda which I quoted earlier. And as it were an artist's impression, I hope to see again a soft power invasion of Dutch artists in St. Petersburg. Thank you, Veronica and Boris Pleskovic, for inviting me to address you. And Ambassador Johan van Boom for having told me about what happened since the beginning of the embassy here.
I also would like to thank the audience to listen to me. Thank you very much. Se sliši, ja. Thank you, Your Excellency Henneman. I was also moved when you were sharing with us memories and all the projects. There were so many. I mean, those times, as you said, there was only Dutch music at the radio, but there was also only Dutch music, not only, but a lot of Dutch music on the festivals, and small ones, small cities. So the whole country, new state, which was approaching to EU, get to know also other countries abroad, so not only the neighbors, but also the culture of the north. And maybe we could say that because of that soft power influence, a lot of Slovenian musicians decided to study in the Netherlands. And nowadays we have a large community living in the Netherlands, so a large music community. So thanks to you. The lecture was quite long, but anyway, I would like to invite the audience if there are some questions. Vprašam za vprašanja. Yes. Okay. Yeah, there are two questions. Thank you so much, Mr. Jan C. Henneman. I actually studied in Rotterdam and Utrecht. I was there for 2 years and I studied jazz music. I have to tell you that I'm very proud and happy of your country because almost every family has a piano at home. I met so many Dutch musicians. Everyone has a piano at home. You have so many conservatories. I think you're one of the best European countries that's connected with jazz music from United States. I think you're like the most powerful country in jazz music in Europe. So thank you for having opportunities. Thank you for accepting so many Slovenian students, because when I went there, I said to some people, and then 10 people came at the same time on audition, and they were all accepted. So in 1 year, I think there was about 10 to 15 Slovenian students studying jazz in Rotterdam and Amsterdam. So I was so happy. You have a great quality, your country of music, and I want to invite Slovenia to join on the board of jazz music, because as you know, there's no jazz academy here, no program officially. They're working on some big bands, but it's still not accepted. So I think it's 2022. The jazz music is existing hundreds plus years, and actually, how do you say, Education Secretary does not accept jazz music in Slovenia, which I think it's a little sad, because we all have to go outside. We all have to go to Austria. Of course, there's Graz, but you know, we are small amount of people there, and it's okay, there's only 3 Slovenians in one class, but if there will be jazz department here, it will be so much better. And classical music will not die. Please don't be scared for classical music. I know that some people are scared of jazz, but it's again 2022. So I think if there could be somebody here that's powerful, some diplomat, some government person that could help promote jazz and maybe put a good word, because I know there's a commission, how do you say, comisia for this? It's like an organization. And every year they try to put this... Please question. Yes, so jazz is not a bad music, so I just want to, you know, say that. But what I'd like to say is just to thank you. Thank you for coming here again to Slovenia, and I hope we can offer even more music to the world. Yeah, and not just classical music, also jazz. Thank you. Well, very nice intervention from your side, and it is also a message to Ambassador Verboom, to thank the Netherlands for the openness in the musical field. It is in the jazz field, it is in early music field, it is in very modern music, and sometimes, like I think the Rotterdam Chamber Orchestra when it came here,
of the 20 musicians, 2 were Dutch and the rest were foreigners. And there were even 2 musicians who came from St. Petersburg to Rotterdam to study in Rotterdam. And that was very nice indeed. So if there are no more questions, I would, are there some more? About jazz, we visited the Maribor area and we went to Slovenj and then to Ravne. There's a library and there is now a jazz festival in Ravne. But it was not when we happened to be there. So thank you again, and also for a nice PR for the Netherlands. Now from the Netherlands, which is the head of jazz music, to another country, which is also to America, to the United States. I will continue in Slovene, if you don't mind. Yeah. We invited for this, mi smo pred nekaj meseci že pripravljali to konferenco in zato seveda, ker je veliko slovenskih glasbenikov tudi v Združenih državah Amerike, tam študirajo, tudi tam so našli svoj domicil, številni nadarjeni, talentirani in prav v teh dneh naj povem, da tudi gostuje slovenski zbor, naš ambasador, zbor Megaron po ameriških mestih. Seveda je bilo to pričakovano, da povabimo tudi veleposlanika, takrat gospoda Toneta Kajzerja, k besedi. In naj ga zdaj predstavim. Se pravi, gospod Kajzer je začel poklicno kariero 1985 leta na Ministrstvu za zunanje zadeve. V dosedanji diplomatski karieri je deloval tako v notranji kot zunanji službi, med drugim je med leti 1996 in 2000 delal na veleposlaništvu Slovenije v Egiptu, na Finskem in Kraljevini Danski. Med njegovimi številnimi projekti se je ohranil predvsem projekt na Finskem, in sicer projekt družin. Njegove pobude s pomočjo slovenske diplomatske službe se tudi čutijo v Združenih državah Amerike in verjamem, da tudi to gostovanje zbora Megaron, da ni šlo mimo njegove pisarne. Torej, vabim k besedi, selimo se v Združene države Amerike, mislim, da zdaj je že dobra ura, da lahko gospod veleposlanik govori. Torej, gospod Tone Kajzer, vabim k besedi. En lep dober dan, eno lepo dobro jutro. Tukaj v Washingtonu se dela lep dan. Jaz se bi želel, spoštovana gospa Veronika, najprej vam prav lepo zahvaliti za to povabilo. Želel bi čestitati gospodu predsedniku Svetovnega slovenskega kongresa in vsem, ki so pripomogli k organizaciji tega današnjega srečanja. Je zelo pomembno. Iz več vidikov seveda obravnavajo se kulturni aspekti sodelovanja, predvsem vezano na glasbo in kulturo, ampak to je zelo pomembno za naše izseljence, za naše Slovence po celotnem svetu, da se na ta način tudi povežejo. To je eden od pomembnih vidikov, ki jih moramo upoštevati pri tem, tako da si želim, da bo platforma Svetovnega slovenskega kongresa pa seveda Glasbene matice delovala močno še naprej. Mi dovolite samo en stavek v angleščini, da pozdravim našega oziroma mojega kolega ambasadorja Hennemana. Hello, Mr. Ambassador. I would like to thank you for your presentation. Really important. Music, culture, and diplomacy are going hand in hand. And nowadays we see when we have this very complicated and complex situation in Europe and all around the world, that diplomacy, culture, and music should work even more intensively. I will continue in Slovenian, but I'm sure you will grab few words, because I remember you were very active at the time of learning Slovenian language.
Želel bi povedati na začetku, kar jaz mislim, da je pomembno. Tukaj se vidi, ko je gospod veleposlanik Nizozemske govoril o kulturi in glasbi, kar se tiče Slovenije, da se je naša identiteta v bistvu oblikovala skozi kulturo in skozi, jaz rekel, udejstvovanje naših pisateljev in vseh, ki so delovali na področju kulture. Ne smemo pozabiti, zdaj je 30 let, odkar smo si borili svojo samostojnost. Prej slovenska identiteta, vezana na kulturo, ni bila direktno prepoznana v kontekstu naše državnosti, ker pač tega nismo imeli, zato je to za nas še veliko bolj pomembno. Nizozemci so stara nacija, njim se ni bilo potrebno na ta način boriti za svojo lastno identiteto. Tako da jaz mislim, ta del je zelo pomemben in ga moramo upoštevati tudi sedaj. Mi smo še vedno mlada demokracija, 30 let smo stari, veliko, ogromno smo dosegli, ampak kultura, jaz to gledam v diplomaciji, seveda najbolj se izpostavlja gospodarska diplomacija, moramo delati seveda več, da bomo še uspešnejši na gospodarskem, tehnološkem in pač na teh področjih, ki prinašajo materialno blaginjo, ampak kultura nam pa daje dušo. Jaz sem v zadnjih skoraj 2 letih, odkar delam tukaj, zdaj ste najverjetneje slišali, da se poslavljam predčasno, bil izjemno, lahko rečem, impresioniran, ko sem obiskoval, ko sem se srečeval s slovenskimi skupnostmi, oziroma to so Američani, to so ponosni Američani, ampak imajo zelo močne slovenske korenine in te slovenske korenine so utrjene s pomočjo slovenske kulture, glasbe seveda. Gospa Veronika je omenila gostovanje zbora Megaron, seveda. Vse te aktivnosti, pred kratkim je bila vokalna skupina Krila v zvezni državi Minnesota, odkjer izhaja ameriška senatorka slovenskih korenin Amy Klobučar. In slovenska pesem je tukaj v Združenih državah med Slovenci tista, ki jim na nek način daje povezavo. Jaz moram reči, kjerkoli, to sem že povedal, pridem od vzhodne do zahodne obale, je pesem, seveda, poleg ostalih, predvsem naše domače slovenske hrane, potice do kranjskih klobas, je pesem tista, ki poveže. Mogoče samo še par besed, jaz želel biti bolj praktičnega vidika, da tudi skozi ta simpozij oziroma konferenco dobimo kakšen koristen element, kako slovensko kulturno politiko oziroma politiko, ki upošteva izjemno močno komponento slovenske kulture pri naši identiteti, v še večji meri vključi v prvine slovenske zunanje politike. Tako ima kulturna diplomacija je seveda del strategije, to lahko pogledate vsi, tudi na spletni strani zunanjega ministrstva, to je del prenovljenega strateškega dokumenta slovenske zunanje politike, ampak pomembno je, da se še v večji meri z Ministrstvom za kulturo in z ostalimi deležniki ta del ukrepi. Jaz sem včeraj poslušal spoštovanega profesor dr. Petriča, ki je komentiral zdaj te aktualne stvari, to grozno agresijo na Ukrajino, ampak potem je povedal tudi zelo pomembne stvari, kar se tiče slovenske diplomacije. Učinkovitosti delovanja, da moramo biti še bolj proaktivni. In tukaj jaz mislim, da imamo še manevrskega prostora. Ni vse samo v denarju, čeprav vse veste, reče se, vse se začne in konča z denarjem. Jaz pravim, da ni res, vse se začne in konča z ljudmi. Ampak seveda eno ustrezno financiranje tega dela, pač inštrumentarija slovenske diplomacije, promocija slovenske kulture in glasbe, bi seveda, jaz sem prepričan, da bi se dalo to ukrepiti. To je stvar potem tudi bolj operativnega dogovora med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve. Tako da bi mogoče iz te naše konference, tudi upoštevanje izkušenj naših drugih prijateljev, lahko tudi prišla kakšna pobuda. Nenazadnje tudi to, kar je mlada kolegica govorila glede jazz glasbe in tako naprej. Mogoče bi samo par stavkov še dodal v času, gospa Veronika je lepo predstavila mojo kariero, leta se hitro obrnejo, včasih sploh ne veš, kdaj je 25 let. Deloval sem res od Egipta, pa potem veliko let v nordijskih državah. In tukaj bi mogoče rekel, kako pomembno je,
da sodelujemo, da smo proaktivni in da za diplomata je pa to še posebej pomembno, da ima dobre stike. In ko sem bil na Finskem, to bi želel posebej omeniti, ker mislim, da je danes gospod Marko Ozbič tudi med publiko, bil je v preteklosti aktivni udeleženec, ker smo pač Slovenci, ne da smo majhni, ampak seveda naši resursi so pač bistveno bolj omejeni kot resursi ene Nizozemske, da se povezujemo. In ko smo delali različne projekte, je bil državniški, takrat je prišel takratni predsednik Slovenije, dr. Türk, na obisk v Helsinke, je bil obisk najvišjega državniškega ranga, smo se povezali tudi s slovenskimi glasbeniki, gospod Ozbič je bil takrat ni bil direktor, ampak je bil vodja zbora v operi v Helsinkih in se je zelo vključil v vse aktivnosti, ko je mene finski protokol spraševal, katere avtorje slovenske bi recimo vključili v tisto svečano državniško večerjo. Potem je gospod Ozbič dejansko pomagal, da smo dogodek promocije Slovenije, ko smo imeli razstavo o Sloveniji, I Feel Slovenija v centru Helsinkov, je pomagal, da smo dobili 8 glasbenikov iz orkestra Helsinške opere, ki so zaigrali tam tudi slovensko glasbo. In to je tistemu dogodku dalo še dodatni pomen. Veliko bi lahko od teh stvari našteval. Od obiska Vlada Kreslina na Norveškem, zdaj sem si zelo prizadeval, zdaj upam, da moj naslednik, kdorkoli že bo delal zelo aktivno tudi v Združenih državah Amerike. Zdaj, ko sem bil v Sloveniji, sem se pogovarjal z legendarnim, zame je on legendarni Otto Pestner in skupina New Swing Quartet, da bi prišli gostovati v Združene države Amerike. Tako da jaz se bi želel še enkrat zahvaliti za organizacijo tega pomembnega dogodka, te konference. In želim si, da bi bilo takih priložnosti še več, da se lahko pogovorimo in da lahko iz tega podamo tudi neka skupna videnja in predloge, kako ta pomemben del kulture, glasbe še bolj vključiti v promocijo Slovenije in naše države, ki vsi pripadamo. Tako da, hvala lepa za to priložnost, če je kakšno vprašanje, veseljem odgovoril, sicer pa vam želim vse. Hvala lepa. Hvala lepa za deljenje tudi spominov in pa za predstavitev, kaj lahko vse slovenska ambasada na tujem naredi za naše glasbenike. Mislim, da je gospod Ozbič tukaj in če bi morda podelil spomine, kako je bilo videti to sodelovanje z ambasado, torej pogled z druge strani. Dober dan želim, gospod Kajzer, dober dan v ZDA. Ja, čisto enostavno. Jaz sem se preselil iz Neaplja, v resnici sem tam deloval v gledališču San Carlo na Finsko in ko sem tako recimo hodil po mestu, zagledam slovensko zastavo in ja, kaj to ne more biti, je bila slovenska ambasada, jaz potrkam na vrata in se mi pokaže ta gospod s tem nasmehom in se pri njemu predstavim. Jaz sem Marko Ozbič, prihajam sicer iz Trsta, Slovenec, in tako je nastala prvič zelo čustvena in emocionalna zveza in poleg tega pa tudi recimo na eni intelektualni ravni sva se zelo dobro razumela, ker je seveda gospod Kajzer tudi ima ogromno izkušenj z celega sveta, kot ste slišali. In ja, vedno, če se je le dalo, sem mu priskočil na pomoč kot glasbeni konzulent in to smo tudi, ko je bila ta velika svečana razstava Slovenije v Helsinkih, sem mu tudi priskočil na pomoč in organiziral glasbeno točko tega kulturnega programa. Tako zelo enostavno, kot vidite. Diplomacija je tudi to. Hvala lepa. Še vprašanje, gospod Pleskovič. Gospod ambasador, hvala za refreshing lecture. Jaz imam vprašanje, ker sem jaz študiral na Harvardu pa MIT v Bostonu, sem tam odkril veliko slovenskih študentov, tam je Berkeley School of Jazz v Bostonu, potem je Juilliard v New Yorku, potem je Juilliard v Maine. In so slovenski študenti tam bili in jaz, ko sem bil takrat tam,
sem priporočil našim konzulatom pa ambasadam, sem rekel, lejte, to so odlični študenti, kadar imate kakšno proslavo, sprejem ali dan državnosti, jih povabite, pa jim dajte par 100 evrov ali več, da jim pomagate pri študiju. In mene zanima, a vi, ki ste še ambasador, ste kdaj pogledali, kje imamo na teh elitnih šolah Slovence, pa ste jih povabili v Washington na kakšno proslavo? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da iz tistega časa, ko ste vi delali tukaj in vzpostavljali povezave, nekatere še zdaj zelo dobro delujejo. Res pa je, da je Washington, se pravi ameriška prestolnica, na nek način ni pravo središče, kar se tiče za izobraževanje, za kulturo, za glasbo. Tako da v samem Washingtonu trenutno, lahko, da se motim, ampak jaz sem tukaj zdaj skoraj 2 leti, v Washingtonu nimamo prav, bom rekel, študentov oziroma nekoga, ki bi tukaj bil na študiju oziroma bi lahko na takih prireditvah sodeloval. Jaz se za to vse skozi prizadevam. V času, ko sem bil ambasador na Finskem, pa potem na Švedskem in na Danskem, smo izjemno dobro sodelovali z Dansko kraljevo glasbeno akademijo, kjer je bilo veliko slovenskih študentov, tako da lahko pogledate historiat, kakšni krasni nastopi so bili celo v tem Kasteletu. Tukaj v Združenih državah, vi ste omenili Boston, pa New York, jaz si zelo prizadevam, da se in nekaj mi je uspelo od tega. Jaz upam, da bo tudi moj naslednica deloval na tem, da preko angažiranja naših častnih konzulov, mi vemo, da slovenski diplomatski aparat je seveda močan, ampak vendarle ima svoje omejitve, da preko naših proaktivnih častnih konzulov še ukrepimo to kulturno komponento. In jaz zdaj verjamem, da v New Yorku, veste, to ni kritika, ampak mene žalosti, da Slovenija je edina država članica EU, mislim, da samo Latvija, ampak Latvija ima en drug model, ki nima profesionalnega konzulata v New Yorku. New York je še vedno kozmopolitansko mesto, kjer se predvsem na področju kulture, mode, tudi ne nazadnje tehnologije, biznisa dogajajo stvari, kjer bi mi morali biti bolj prisotni. Ampak to je zdaj pač stvar presoje. Se veste, z denarjem, to, ko ste rekel, spoštovani dr. Pleskovič, jaz sem praktičen človek, ampak velikokrat, če si praktičen človek, ugotoviš, da si mimogrede v prekršku in da si kršil tak in drugačen tretji predpis. Zdaj smo imeli, čist primer bom povedal, pred 15 dnevi smo imeli tukaj na ambasadi projekcijo dokumentarnega filma Misija Mangart. Gre se za zgodbo, ki jo je posnel vrhunski ameriški smučar in tudi režiser Chris Anthony. Govori pa zgodbo od nastanka 10. gorske divizije ameriške. V bistvu en del, zelo pomemben del se fokusira na konec druge svetovne vojne, ko so pač oni organizirali smučarsko tekmo na Mangartu. Mi smo ta dogodek izkoristili seveda za promocijo sodelovanja med Slovenijo in Coloradom, med Slovensko vojsko in Colorado National Guard, hkrati za promocijo Elanovih zložljivih smuči, ampak jaz sem si zelo želel, da bi bila še ena glasbena spremljava oziroma, da bi to pripeljali tudi eno povezavo med Slovenijo in Ameriko na tem področju. Pa enostavno, kot se rekel, tukaj nisem mogel najti nikogar v Washingtonu, potem smo pa našli glasbenika, ki je pripravljal glasbo za ta dokumentarni film in sem ga potem seveda prosil in on je pro bono prišel, ker jaz nimam budžeta, da bi lahko, oziroma za tako varianto ne. Mi imamo tako imenovano kulturno žepnino, ampak to so pač, rekel, v takih razdaljah, ne, med Evropo in Združenimi državami, tako žepnina ne zadošča niti ne za letalsko karto, da enega glasbenika, kaj šele za kaj več. Tako da delamo, oziroma jaz verjamem, da se bo to še naprej nadaljevalo, kar je gospod Pleskovič govoril, in za vse te sem se zapisal v Bostonu, upam, da bomo malo tudi odprli konzulat na čelo z častno konzulko in to se bo intenzivno nadaljevalo še naprej. Tako da še enkrat hvala za organizacijo.
Hvala lepa, ker zdaj pa moramo že nadaljevati, nas malo čas preganja, če ni res kakšno kratko vprašanje, drugače bi mi nadaljevali s konferenco. In v veliko veselje mi je, grem rajš kar sem, da lepo predstavim. Šlo, me slište, ja. Gospod Valentin Insko je avstrijski diplomat slovenske narodnosti. Izhaja iz klene slovenske družine v Celovcu. Že njegov oče je bil znan kulturni in politični predstavnik slovenske manjšine na Koroškem. Po končani slovenski srednji šoli v Celovcu leta 1967 se je vpisal na Univerzo v Gradcu, kjer je študiral pravo in filologijo. Med letoma 1972 in 1974 je obiskoval diplomatsko akademijo na Dunaju. V bogati diplomatski karieri ne omenim, predvsem kar se nas tiče tega vprašanja, kultura in diplomacija, se pravi mesto kulturnega atašeja v Pragi med letoma 90 in 96. Leta 2005 ga je avstrijski predsednik imenoval za avstrijskega veleposlanika v Sloveniji in v tedanjem času, kot veste, smo gostili tudi Dunajske filharmonike, tokrat v Ljubljani, pa brez glasbene matice, žal. Marca 2009 je postal 7. visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino in tako postal že 2. koroški Slovenec po Wolfgangu Petriču na tem mestu. Junija 2010 je bil izvoljen za predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev. Kot filolog goji posebno ljubezen do jezika in tako iz češčine, ki jo tekoče obvlada, v slovenščino prevedel deli Václava Havla, Življenje v resnici in Moč brezmočnih. Poročen je z mednarodno priznano pevko Bernardo Fink, hčerko slovenskih izseljencev v Argentini. Kot predstavnik avstrijske diplomacije se mu zdijo poti med glasbo in diplomacijo povsem naravne. Izvolite, gospod Insko, k besedi. Spoštovani navzoči, z velikim veseljem sem sprejel povabilo organizatorjev, da govorim na zanimivo temo mojih poti med glasbo in diplomacijo. Hvala, Veronika. V mojem življenju sem imel vedno za sabo armado angelov varuhov, imel sem veliko sreče in žegna, imel sem pa tudi poseben privileg, jaz to tako vidim, da sem lahko 9 let delal na področju kulture kot diplomat, v kulturni diplomaciji. To ni tradicionalna diplomatska pot in nekateri so me celo svarili, če boš šel to pot, potem ne moreš postati ambasador, boš vedno samo kulturni delavec in boš imel ta v nekem smislu negativni pečat. Seveda mene to ni zanimalo in sem svojo diplomatsko kariero pravzaprav začel 2 leti po Titovi smrti v Beogradu kot ataše za kulturo. Mesto Beograd je vrelo, bilo ni samo polno govoric, temveč tudi polno širiteljev govoric, deloma seveda lažnih novic. Za mojega časa je na kulturnem področju bil eden od večjih dogodkov 9. kongres pisateljev, Zveze pisateljev Jugoslavije in Savez književnika Jugoslavije v Novem Sadu in tedaj je tudi izstopal s svojimi kritičnimi pripombami Josip Vidmar. Že tedaj so se videle razpoke v stavbi, ki se je imenovala Jugoslavija. In o tem kongresu so napisali knjigo pisatelji Stojanović in Grujić, ampak tudi Titov prevajalec Ivan Ivani. In eno predavanje je bilo še posebej zanimivo, podobno današnjemu dnevu, namreč književna diplomacija. Tudi o tem se je govorilo, književna diplomacija jugoslovanskih pisateljev. Vendar je to bila samo ena važna epizoda. Najmočnejši spomini na moja beograjska leta kulturne diplomacije so pa živahni kontakti s pisatelji in umetniki, novinarji in kulturnimi delavci, saj so skoraj vsi bili briljantni. Analitiki, vsi so bili zelo duhoviti, nekateri celo preroški. Prerokovali so namreč že tedaj vojno v Kosovu in nekateri so tudi že tedaj prerokovali razpad Jugoslavije. Srečavali smo se, vsak, ki je bil v Beogradu, poznata mesta, srečavali smo se v restauracijah Madeira, pri Oraču, pri Vuku in seveda na ulici
francoska 7 v legendarni kleti Združenja pisateljev. To ni bil samo center dobre hrane, seveda tudi to je bil, temveč tudi center informacij in dezinformacij, center trača in raznovrstnih govoric, center diplomacije in špionaže. Tja so zahajali vsi in tam si spoznal pol Beograda, pisatelja Vuka Draškovića, pesnika Ratka Adamovića, Miodraga Bulatovića, slikarja Safeta Zeca in seveda druge. In tam so tudi gostovali znameniti pevci od zunaj, pisatelji in poeti od zunaj, kot je bil to recimo Andrej Voznesenski ali pa Evgenij Jevtušenko. Tam sem tudi prvič slišal o nagradi Vilenica in tudi prvič sem slišal tam za Ohridske večere poezije. Vendar ene večje odločilne vloge seveda tam nisem igral. Bil sem pač na prvem službenem mestu za avstrijsko zunanje ministrstvo. To se pa spremenilo, ko sem bil poslan v Prago. Tam sem imel nalogo, da ustanovim Avstrijski kulturni institut. Bil sem tudi ustanovitveni podpredsednik Avstrijske gimnazije v Pragi. Sodeloval sem pri odprtju galerije Egon Schiele. Njegova mama je bila seveda Čehinja in zato smo odprli v rojstnem mestu mame to galerijo Egon Schiele v Češkem Krumlovu. Imel sem tudi korespondenco s slikarjevo vdovo Oskara Kokoške, ker sem hotel v okviru Avstrijskega kulturnega instituta ustanoviti galerijo Kokoška. Vdova Kokoške je bila proti temu imenu, galerija Kokoška, ker je trdila, in to je seveda res, da se je njen mož vedno podpisal z Oskar Kokoška, Oskar Kokoška, in je rekla peč, da predlaga ime galerija Oskar Kokoška. Tudi to smo ustanovili in iz dveh razlogov, predniki Oskara Kokoške so bili iz Češke in Oskar Kokoška sam je tudi razstavljal blizu Avstrijskega kulturnega instituta, blizu Vaclavskega namesti. Kot prevajalec ene knjižice Václava Havla, to smo zaslišali, knjiga Živeti v resnici, sem bil povabljen tudi na Havlove rojstne dneve in dvakrat je Václav Havel celo prišel, to si želi vsak kulturni ataše, dvakrat je celo prišel na moje prireditve, enkrat na razstavo o vlogi, humanitarni vlogi Židov v Sarajevu, ki so kot edini lahko potovali v Sarajevo, ven iz Sarajeva, med vojno, in so sabo vozili tudi zdravila. Druga razstava pa se je vršila na Hradčanih, pri Havlu, v njegovi konjušnici, oziroma konjušnici prednikov, na Praškem gradu, in je bila namenjena velikemu avstrijskemu slikarju Gustavu Klimtu. Sploh je teda vladala fantastična atmosfera, vse pod okriljem in geslom predsednik pesnik, in cel svet je drvel v Prago, da bi srečal tega predsednika pesnika, predsednika pisatelja. To se je zgodilo na Irskem, malo pozneje, ampak je vendar ena velika izjema. Številčno kar največ publike smo pa zajeli s Avstrijskim kulturnim institutom z glasbenimi prireditvami, četud smo imeli tudi enkrat na mesec večer poezije v pesniški restauraciji, se lahko reče Viola, in tam je bilo vedno zelo polno. Prišla je tudi nečakinja Franca Kafke. Ona je sicer teda bila 3 leta stara, ko je njen stric umrl, ampak trdi, da se ga spominja, ker Franc Kafka je vendar imel poseben obraz, bolj temen, in ona je trdila, da ga je še poznala in na vsak način je hodila na naše prireditve. In seveda smo tam tudi predstavili slovensko koroško literaturo, Januša Lipuša, Haderlapovo, Hafnerja, Kokota, Osvalda in druge, ki je tudi to del seveda avstrijske kulture. Vendar največje število smo dosegli z glasbenimi prireditvami in tako so bili v Pragi že kmalu po padcu Berlinskega zidu Dunajski filharmoniki. Prišle so pa tudi manjše skupine, kot recimo Wiener Akademie. Wiener Akademie je bila zato zelo zanimiva, ker je igrala na originalnih instrumentih in ker je izvajala recimo Don Giovannija v Pragi na teh originalnih instrumentih. To je bila zelo kočljiva misija, ker je bila praizvedba Don Giovannija ravno v Pragi, v Stanovskem gledališču,
v Ljubljani je tudi bilo stanovsko gledališče, ne? Na mestu Filharmonije, se mi zdi, na vsak način na vzhodni strani Kongresnega trga. In to je bil teda velik uspeh leta 1787 in en časopis je pisal, da Praga kaj takega še ni slišala. Radovednost je torej bila velika ob tej predstavi Dona Giovannija in takih glasbenih prireditev je bilo kar nekaj. Če si pa kulturni ataše, se pa seveda vedno vprašaš na glasbenem področju, koga povabiš. Nekaj povabil imaš 1000 in 1000 in prav recimo eno povabilo je bilo, ena ponudba je bila. Mi smo kvartet iz Judenburga, igramo skupaj že 2 meseca, a ne, če bi lahko nastopili v Pragi. To seveda ni šlo. Mi smo povabili take kvartete, ki so že nastopali mednarodno ali pa v celi Avstriji, ne samo v Judenburgu. Seveda so med njimi lahko tudi bili kakšni genialci, ampak to izbiro si pač imel, da vzameš dobre, znane ali pa popolnoma neznane in teda je seveda riziko zelo velik. Hvala Bogu, obstaja v Avstriji zelo veliko tekmovanje Prima la Musica, to je največje tekmovanje v Avstriji in mi smo ponavadi povabili zmagovalce pri Prima la Musica in med njimi so bili seveda poznejši znameniti pianisti, violinisti in tako naprej, ker pri Prima la Musica lahko sodelujo samo mladi umetniki. Za tipično avstrijski kulturni institut spada zraven tudi 10 avstrijskih bibliotek na Češkem, v velikih mestih, Ostrava, Pilzen, Brno in tako naprej. Takih smo imeli 10 in moram tudi omeniti še avstrijske lektorje, ki so predavali nemški jezik. To bi morda bilo malo nejasno, kaj to pomeni, ker obstaja tudi Nemčija, ampak predavali so nemški jezik in avstrijsko literaturo, tako da je vsak vedel, za kaj se gre. V nekaterih mestih smo imeli tudi avstrijske institute, ki so 10 takih institutov imamo na svetu, ki niso kulturni instituti, ampak tam se lahko naučiš avstrijščino, če hočeš, ja. In ti so tako uspešni, da se sami financirajo. Država tam nič ne da, samo morda naslov, ampak financirajo se sami. Tudi kot veleposlanik v Sloveniji sem skrbel za to, da smo imeli kar lepo število kulturnih prireditev po celi Sloveniji in kulturna svetnica Nataša Gril je bila zakon in jo poznajo in cenijo ljudje še danes. Vendar izstopata 2 viška, saj se mi je posrečilo s precejšnjo finančno in organizacijsko akrobatiko pripeljati v Ljubljano enega najslavnejših orkestrov na svetu, Dunajsko filharmonijo. To se je zgodilo 31. januarja 2008 in to je bil poklon Republike Avstrije ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji. Seveda so se filharmoniki tudi poklonili po smrti Carlosa Kleiberja, Carlosu Kleiberju. En kvartet je odpotoval v Konšico in smo tam organizirali en majhen koncert. Drugi višek je bil zame osebno vročitev najvišjega možnega avstrijskega odlikovanja imenitnemu pisatelju Dragu Jančarju. Predlagal sem tudi, da se podobna nagrada da Ireni Grafenauer, vendar sem potem že moral odpotovati na drugo službeno mesto in je dobila to nagrado pozneje. Avstrijska kulturna diplomacija je podobna drugim tudi in izgleda takole. V strukturi imamo 30 kulturnih forumov, instituti se ne imenujejo več instituti, ampak forumi, to so se premenovali. Imamo 92 veleposlaništev in generalnih konzulatov, ki seveda ravno tako organizirajo kulturo. Recimo generalni konzulat v Hongkongu ali v Krakovu, v Hamburgu, oni so tudi pristojni za kulturo in je njihova naloga, da take kulturne prireditve organizirajo, se pravi kar velika mreža. V svetu je tudi 65 avstrijskih knjižnic, 10 sem jih že omenil v Pragi, vseh skupaj 65, tudi v Tallinnu v Estoniji. Tudi 10 avstrijskih institutov sem že omenil za poučevanje jezika. Obstajajo pa tudi 2 zastopništvi, ki so namenjeni znanosti in tehnologiji. In te 2 zastopništvi sta, mislim, v Los Angelesu, eno zastopništvo, za Silicon Valley in ta drugo je pa na Japonskem.
In na svetu je tudi kakih 110 avstrijskih lektorjev in lektoric nemškega jezika in avstrijske literature. Sveda, Avstrijski kulturni instituti in forumi ne morejo delati vsega, zato smo si izbrali nekaj težišč. Težišča so seveda logična muzika, glasba, literatura, film, celo ples, ženske, ekologija, dialog in tako naprej. In poleg takih težišč vsebinskih smo pa imeli seveda tudi geografska težišča, ker tudi ne možeš pokrivati celi svet vsako leto. In eno tako težišče je bilo pred kratkim Zapadni Balkan, jugovzhodna Evropa, kulturna politika v soseščini in tudi z temami film in novi mediji. Kot diplomat, ki je deloval tudi v New Yorku, sem ugotovil, da je bila prav kultura tista, ki je povezovala Ameriko, v tem primeru New York, z Avstrijo in tudi v recimo hudih časih, v kritičnih časih. Kot veste, smo imeli afero Waldheim. Waldheim je bil vojak na Balkanu, je to zamolčal v svoji angleški knjigi. Potem smo imeli afero Fritzl in imeli smo tudi seveda deželnega glavarja Hajdarja. Seveda o tem se tudi piše, ne, jasno. Ampak v glavnem, mali narodi, če hočejo priti v New York Times, je to kultura. 80% vseh poročil o Avstriji, tudi verjetno o Češki, ne, pa v Sloveniji, 80% je bilo o kulturi. In v kritičnem času, ko smo imeli afero Waldheim, so dunajski filharmoniki začeli hoditi na svoje redne koncerte v Ameriko, v Carnegie Hall, in tam je prišlo vedno 11,000 poslušalcev pri 3 koncertih. Ne? In kot veste, je New York zelo židovski in to so bili tudi deloma ali pa pretežno židovski poslušalci. Torej vsako leto, zdaj to že tradicija teden dunajskih filharmonikov enkrat v marcu, en cel teden, 3 koncerti. Tudi razstava Dunaj 1900 v Muzeju za moderno umetnost, Museum of Modern Art, je bila monumentalni uspeh. Enako uspešna je tudi stavba Avstrijskega kulturnega instituta, ki ima 25 nadstropij, široke pa samo 7 metrov. 7 metrov. In izgleda kot en metronom, ne? Ja. In to je že landmark building, ne? Ta stavba, ki je tudi z arhitekturo lahko narediš en statement. Ja. Jaz bi še omenil tudi ene pa posameznikov, ki so ponesli ime Slovenije v svet, glasbenikov, in ni treba omenjati Jakoba Galusa, ki ga imenuje francoski Larousse de la musique, kot slovenskega, on pravi, Larousse de la musique piše slovenski in češki Palestrina, je to, ne, Galus, tako piše tam, ampak ga primerjajo s Palestrino. Seveda, približno v istem času je treba omeniti tudi Jurija Sladkonjo. Jurij Sladkonja je bil ustanovitelj skupaj z Maksimilijanom, s cesarjem Maksimilijanom, dunajskih pevčkov, ki pojejo še danes. Anton Dermota, Irena Grafenauer, Marijana Lipovšek, Vinko Globoka, to so seveda samo nekaj imena, jih je veliko, veliko več. Ana Pusa, Dubravka Tomšič-Srebotnjak, ki je kot 5-letna, se mi zdi, igrala v Carnegie Hall, Igor Ozim. Jaz bi pa zraven štel tudi zaradi popularnosti Slavka Avsenika, ko je seveda en drug žanr, ne, ampak vendar. Potem tudi argentinske pevce, Marcosa Finka, Bernardo Fink, Luka Simosas, Luka Debevec, ki so tudi na svoj način nesli ime Slovenije pa slovenskih glasbenikov v svet. Ravno tako sta 2 člana Dunajske filharmonije Slovenca, Iztok Hrastnik in Kovačič Petra, se mi zdi, ja, so tudi Slovenci. Ja. To je pa tudi važno povedati, sprejemni, ne izpit, ampak sprejem v Dunajske filharmonike se vrši za zaveso, tako da žirija sploh ne ve, kdo igra, in če si dobro, te vzamejo, če pa nisi, pa ne. In to se je zgodilo tudi enemu direktorju Dunajske filharmonije, njegov sin ni bil sprejet 2-krat, šele 3. je bil sprejet.
ko je šel 2 leti proč k avstrijskem radijskem orkestru, pol se je vrnil, bolj so ga sprejeli, isto, kar so takoj sprejeli in tudi se mi zdi Petro Kovačič. Ja, in na ta način, ker je to tako anonimno in gre samo za kvaliteto, imamo tudi v Dunajski filharmoniji, se mi zdi 2 Roma ali pa več, ampak 2 na vsak način, ker so to seveda najbolj nadarjeni glasbeniki, ki jih imaš, in oni znajo vse na svetu, samo ne znajo note brati, ne? Oni igrajo, oni igrajo na pamet, ja. Seveda je treba tudi omeniti Slovensko filharmonijo, Akademijo Filharmonikorum, ki je bila ena najstarejših v Evropi iz leta 1701. In na tak način, s kvaliteto, si prepoznaven in na tak način lahko izraziš svojo identiteto, tako si jasno in pozitivno in razlikovalno označen, na tak način ustvarjaš perspektive za bodočnost, s tem podpiraš izmenjavo in gradnjo mostov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Insko, za to izčrpno in prisrčno, lahko rečem, tudi predstavitev. Čas nas sicer vedno preganja, tako je, ampak vzemil se pravico, tudi za vprašanja. In tukaj imam že gospod Simetigar, naj povem, da je on tudi član upravnega odbora Glasbene matice, sicer ima pa druge funkcije. Hvala lepa za zelo zanimivo predavanje. Moram reči, da nenehno se mi vrti to vprašanje kulturne diplomacije, ki je v bistvu zelo pomembno tudi za Slovenijo. In tukaj imamo kar nekaj debat okrog tega, kako to pojačati, kaj narediti, kako pristopati in tako dalje. Kar bi pa želel tukaj vprašati, je pa zdaj omenjate kulturne inštitute, pa kulturne forume ste omenili. Zdaj, kakšna je razlika? Pa zakaj ste se odločili, zakaj ni to klasično, recimo kulturno-diplomatsko predstavništvo, kot je v diplomaciji lahko pogosto in tako naprej? Kaj počnejo in zakaj je v bistvu ta model v Avstriji prisoten? Torej, kulturnih institutov kot poslopje ima Avstrija samo 10, New York, Praga, potem Krakov tudi, Varšava. Ampak naloga je v bistvu kulturnega foruma ali pa kulturnega instituta je ista. In tako ima recimo Beograd kulturni forum, tudi druga mesta, Ljubljana, in tam not spada eno nadstropje ali pa ena večja dvorana ali pa soba kulturnemu atašeju. In on organizira prireditve in nekateri so zelo uspešni, ne glede na to, da nimajo poslopja. Ja? Ker poslopje v bistvu tudi ena skušnjava, da nič ne narediš. Jaz sem bil v Rimu v kulturnem institutu, Avstrijskem kulturnem institutu, ki je prišel en obiskovalca. Bilo je nekaj o Schönbergu kot slikar. Schönberg je tudi slikal. Zelo dobro. Ja. Ampak, če imaš poslopje sam, potem delaš prireditve znotraj. In to je pravzaprav ena skušnjava, namesto da greš ven in se odpreš publiki, da narediš z enim italijanskim institutom isto predavanje, isti večer, z eno galerijo. Zakaj ne z eno galerijo, Schönberg slikatelj in slikar. Ja, torej poslopje imamo 10, s tem, da pa imamo kulturni forum 30, je to že razširitev te aktivnosti. Potem še pridejo zraven, kot sem rekel, avstrijske biblioteke, tam smo tudi imeli literarne večere, filmske večere, debate in tako naprej. V bistvu smo pa hoteli razširiti naše področje delovanja. Ker 10 kulturnih institutov bi bilo preozko. In tako smo prekvalificirali oziroma dodali enega kulturnega atašeja tudi na večje ambasade ali pa konzulate celo, Los Angeles in tako naprej. In mislim, da je to racionalna odločitev. Velike kulturne institute pa seveda imajo Francozi. Jaz sem bil v Pragi kot kolega in Francozi so imeli, 50-60 nastavljencev, samo v kulturnem institutu. In potem je pa zanimiva stvar, ko je kulturni direktor, tedaj, ko sem jaz bil tudi kulturni direktor, šel v London, je pa rekel, da je zelo zaskrbljen. Je rekel, jaz imam tam 100 učiteljev za francoščino in tako naprej, ampak vprašal se je sam,
kako narediti v Londonu, pomaga mi impact. Vpliv. Vtis. Kako ti kot francoski direktor kulturnega instituta, Institut Français, ne, kako narediš en vtis? In je bil zaskrbljen, ker seveda London ima, ne vem, 2, 3, 5 ali 8 milijonov ljudi in potem je nekje en direktorček, ki ima 20, 30 nastavljencev, ampak kako naredi en vtis, ne, da ga recimo ljudje prepoznajo, da vejo za ta institut, da sploh obstaja. To je že eno težko vprašanje, ne. Je pa seveda Francija ena večja država, ne, kot Avstrija pa Slovenija, in ga je to tudi skrbelo, ne glede na to, da je bil brat enega kako se reče, Anchorman, ne, njegov brat je v televiziji govoril, France 2 u 3, ne vem, v drugem kanalu, imel tudi svoj književni kotiček, je bil zelo znan, njegov brat, Poivre d'Arvor. In tudi ta direktor kulturnega instituta je bil znan, ki je bil pisatelj, je pa bil zaskrbljen. Ne? In to se seveda vpraša vsak veleposlanik, kako v Washingtonu zapustiš kako tis, da te prepoznajo, ne? In tako naprej. Ja, gospod Insko, mislim, da so me že 3-krat opozorili, da moramo končati. Ampak hvala lepa, res to je. A boste še vi? Ja, prosim. Gospod Insko, jaz se vam zahvaljujem za izjemno predavanje. Vi ste pokazali, da iz kulture jednog ambasadorja lahko postaneš velikan med ambasadorji. Bivši ali sedanji politik za mano je rekel, bivši, vsi bi se mogli od njega učiti, cela Slovenija. Jaz pravim, da bi se mogli od Avstrije učiti, od vas še več. Jaz pogrešam danes več študentov glasbe in upam, da se bojo od vseh teh predavanj, vključno z vašim, da bojo pogledali naše posnetke na našem spletu po konferenci in se iz tega kaj naučili. Hvala lepa. Hvala lepa za tople besede. Mislim, da je ena beseda zelo važna za naš esnomenšinc, ne? Ali pa tudi za Slovenijo. In drug teden dobim eno nagrado. In ključna beseda do tisti nagradi in sploh za naše celo življenje mora biti excellence, da smo ekscelentni. Bolj nas bojo prepoznali, ne? Singapur ni tako veliko, Rusija, ne? Irska ni tako velika, ampak vsi to prepoznajo, ne? Ker so dobri. Ja? In tudi pri orkestrih vidiš, ti si lahko v Sibiriji en orkester, Kurencis je Sibirija, ne? Dirigent, oziroma Grk, ampak ima tudi svoj orkester. In ni važno, kako velika je država, če si excellent, če si dober, ne? In s tem lahko mi v svetu povsod dobimo akceptanco, prepoznavnost, ne? Aplavz in tako naprej. Hvala lepa. The last question, yeah, was very interesting about what Slovenia could learn from the Austrian example. And with regard to the Austrian international cultural policy and the Netherlands cultural policy, there are differences. We don't have Dutch cultural institutes abroad. We only have a cultural institute in Jakarta, the Erasmushuis, and the Descartes Institut Descartes in France, in Paris. And all cultural activities are done by our embassies abroad, without having a specific cultural institute. And in the beginning of my speech, I referred to criticism from a cultural attaché, a former cultural attaché. And the interesting thing about him was that he came from the cultural scene. He was not a diplomat, but he was posted in one of our consul generals, and he believed that diplomats could not be active in the field of culture. But our general policy is that each embassy, if it has a cultural function, just the normal diplomat should do also the cultural work. And especially if you have small embassies, it is important that you integrate all the different
foreign policy instruments, political, economic, social, and also culture. So there we have some differences, but there we have some differences. Here in Ljubljana, we have at the university there is a course Dutch language. We have in several universities we have Dutch language students. As embassies, we don't have direct influence there. They do everything themselves, but we try to cooperate. And here in Ljubljana, I refer to Ljubljana because it was a very nice experience. My wife had literature discussions with students of the Dutch language at your university. And it was very interesting because you started to learn about the Slovene society and they learned about our society and you did everything in Dutch. And you mentioned in your introduction that I have edited some books about Czech-Dutch relations, including about Jan Amos Komenský, the first who placed the children central to education, in education. And these books, we were writing them, but we wanted also to reach Slovak and Czech audiences. And then we asked the Dutch language students in Prague, in Bratislava, in Brno and in Olomouc to translate those books. And they did it as part of their study. And they were very proud indeed that their translations with their names are now published in these books. And for us, we didn't have any money to do so. For us, it was very interesting because we didn't have to pay them. But they were very happy to be involved. And in these small matters, you could also try to cooperate in practice. That is what I wanted to add to what you said about the Austrian example. And maybe Slovene embassies could also a little bit learn about the Dutch example. Yeah, thank you very much. So Austrian and Dutch ensemble together, it is a very nice model, one more flexible, the other very structurized. Ja, smo zelo čez čas, ampak imamo pa srečo, da je ta zadnje predavanje posneto in tukaj ne bomo krajšali minut, ker je pač gre vse skozi. Je pa popolnoma drugačen pogled, to je pogled glasbenice, ki igra tudi z Dunajsko filharmonijo, igra tudi v Dunajski državni operi, umetnica na Svobodnem trgu, to je harfistka Tina Žerdin z veliko izkušnjami, ki jih bo tudi sama povedala in mislim, da tudi nekaj zanimivimi razmišljanjimi, pa morda tudi malo, da potrka na vest tudi diplomatov. Lepo pozdravljeni vsi prisotni na konferenci. Moje ime je Tina Žerdin in najprej bi se vam želela opravičiti, da na današnjem dogodku ne morem biti osebno navzoča, čeprav je bil to še pred nedavnim moj iskreni namen. Zadržala me je kopica dela, kot na Dunaju že kar dobro zasidrana svobodna umetnica, imam privilegij, da lahko izbiram med res kvalitetnimi projekti, a pogosto se mi na ta račun urniki sestavijo šele zelo pozno. V trenutku, ko vi poslušate ta video, se nahajam v snemalnem studiu, kar mi onemogoča, da bi se vam pridružila vsaj v direktnem prenosu po spletu. Iskreno se zahvaljujem organizatorjem konference za fleksibilnost glede izvedbe te moje prezentacije. V smislu teme tega sklopa konference bi želela z vami podeliti nekaj svojih izkušenj in spominov na priložnosti, ko je tudi moje umetniško udejstvovanje stopilo v službo diplomacije. Najprej o mojih izkušnjah z avstrijskimi kulturforumi.
Ti so inštituti pod okriljem avstrijskega ministrstva za zunanje zadeve, namenjeni kulturnemu in znanstvenemu dialogu z državo gostiteljico in predstavitvijo avstrijske kulture, umetnikov in znanstvenikov v tujini. Trenutno je kultur forumov po svetu 30, njihovi vodje imajo diplomatski status. Poenostavljeno bi kultur forume lahko primerjali z našimi pisarnami tako imenovanih kulturnih atašejev. Vse takšno je bilo moje razumevanje. Dejavnost Avstrijskega kulturnega foruma v Pekingu, ki je poleg Kitajske odgovoren še za kontakte z nekaj drugimi državami v osrednje azijski regiji, sem v najlepši luči doživela že jeseni leta 2013. Kot članica avstrijske delegacije umetnikov in politikov sem odpotovala v Mongolijo. V sodelovanju z državno opero v Ulan Batorju in drugimi partnerji z področja kulture smo izvajali nekaj tedenske izobraževalne programe ter se pripravljali na svečani koncert ob 40-letnici diplomatskih stikov med Avstrijo in Mongolijo. Ta vez je obojestransko še toliko pomembnejša, ker je bila prav Avstrija prva država, ki je leta 1973 priznala samostojno Mongolijo. Dnevne dejavnosti nas, gostujočih umetnikov, so bile zelo različne. Jaz sem študente klavirja poskušala naučiti osnove igranja na harfo, direktor zavoda Dunajskih dečkov, gospod Gerald Wirth, se je ukvarjal z zbori, dirigent Džodži Haturi je pripravljal orkestrski program, profesorica operne režije iz Univerze za glasbo na Dunaju Beverly Blankenship je izvajala delavnice z ansamblom opernih solistov. Redke proste ure smo preživljali na daljših in krajših izletih, vedno v izjemno navdihujočem spremstvu direktorice Kulturforuma v Pekingu, to je bila tisti čas gospa Gudrun Hardiman-Polros. Nekega večera smo ob ognju v jurti nekje sredi stepe na njeno pobudo skupaj z mongolskimi gostitelji pripevali ljudske pesmi. Občutka povezanosti, ki smo ga ob tem v vsej naši različnosti doživljali, se z besedami sploh ne da opisati. V opernem orkestru, kjer sem po opravljenih dejavnostih na lastno iniciativo ob večeri dostikrat igrala, sem težko s komerkoli komunicirala. Srednja in starejša generacija kolegov tam še govori rusko in z njimi smo včasih našli kakšno podobno besedo slovanskega izvora. Redki mlajši člani orkestra so govorili nekaj angleščine. Z dirigentom žal dobesedno nisva našla skupnega jezika. Razen glasbe. Pogovor ni stekel, predstava Labodjega jezera pa je. Ganjenost orkestrskih kolegov in publike je bila očitna, najbrž ne toliko zaradi mojega igranja, ampak zaradi zvoka harfe, ki ga takrat v Mongoliji niso slišali že več kot 10 let, od upokojitve zadnje mongolske operne harfistke. Dvotedensko sodelovanje med menoj in orkestrom ter mladimi za harfo navdušenimi pianisti je dobilo tudi nadaljevanje v obliki mojih večkratnih obiskov v Mongoliji in celo online lekcij harfe, ki so bile takrat, leta 2013, še skoraj nekaj revolucionarnega. Organizirali smo tudi obisk mongolskih glasbenikov na Dunaju ter za njih organizirali delavnice v državni in ljudski operi. Projekt je na žalost doletel žalosten in do danes nepovraten zaključek z menjavo vlade v Mongoliji in z ukinitvijo kulturnega ministrstva, ki je bilo iz strani države gostiteljice Avstrijcem seveda najpomembnejši partner. A vezi so ostale, zagotovo na več ravneh. Pa še druga bogata izkušnja. V letih 2018 in 2019 smo bile s kolegicami kvarteta za sodobno glasbo Airborne Extended izbranke programa NASOM, kratica pomeni New Austrian Sound of Music. Na ta račun smo bile v obdobju 2 let iz strani Ministrstva za zunanje zadeve Avstrije oziroma iz strani Kulturforumov finančno in organizacijsko res zelo dobro podprte pri svoji mednarodni dejavnosti. Imeli smo status avstrijskih kulturnih veleposlanic ter koncertirale in predavale v Rusiji, Ukrajini, v Turčiji, Črni gori, Izraelu, v Kanadi, na Poljskem, Madžarskem, v Italiji, Franciji, Švedskem, Belgiji, Veliki Britaniji, na Irskem in še kje. Še vedno imamo odlične odnose z avstrijskimi kulturforumi po vsem svetu in ti v kombinaciji z uradom zveznega kanclerja in
mednarodne organizacije za sodobno glasbo še vedno podpirajo naše projekte, ki so tako koncertne kot tudi izobraževalne narave. Program NASOM, ki letos praznuje 20-letnico obstoja, je bil v glasbi tako uspešen, da se je v zadnjih letih preselil tudi na področje upodabljajočih umetnosti in literature. Podpora avstrijskih kulturforumov me je kar nekajkrat razveselila tudi kot članico zasedb, v katerih ni bilo avstrijskih državljanov, bili pa smo avstrijski rezidenti, ki smo se šolali in se že dlje časa umetniško udejstvovali v Avstriji. Tudi v času covidnih zaprtij so se avstrijski kulturforumi, vsaj tisti, s katerimi sem jaz imela kontakte, zelo trudili izpeljati predvideni program. Kmalu so se tehnološko dovolj dobro zorganizirali, da so prireditve izvajali v obliki prenosov po spletu in angažiranim umetnikom izplačevali dogovorjene honorarje. Na tem mestu bi želela v splošnem pohvaliti avstrijski sistem podpore svobodnim umetnikom. V času covida tudi znotraj državnih meja. Po zelo nebirokratski poti smo bili hitro deležni povsem solidnih podpor. Ob tem nam ni bilo prepovedano delati, če smo to možnost imeli. Lahko smo opravljali študijsko delo, lahko smo učili preko spleta. V mojem primeru sem smela tako imenovano premostitveno financiranje prejemati celo kot sočasna prejemnica porodniškega nadomestila. In kar je še posebej pohvalno, državne podpore smo v zmanjšani višini dobivali še 3 mesece po izteku lockdownov. K sreči je bilo odgovornim očitno jasno, da konec zaprtja še zdaleč ne pomeni takojšnje rekonstrukcije kulturnega življenja v polni meri. Razmer v Sloveniji ne poznam dovolj dobro, a upam, da je bilo tudi tam tako. Manj idilični so moji spomini letošnje pomladi, konkretno meseca marca. Po komaj zaključenih covidnih zaprtjih kulturnega življenja in posledično popolnoma praznih delovnih koledarjih januarja in februarja, nam je te v marcu skoraj razneslo. Še malo prej vsem odvečni smo bili v novi politični krizni situaciji vsem prepotrebni. Vabila k udeležbi na dobrodelnem koncertu ni bilo možno zavrniti brez slabe vesti ali celo črne pike pri dotičnem organizatorju. Častno smo se odpovedovali honorarjem, ob tem pa plačevali večerna varstva otrok, se čez noč učili na hitro sestavljenih programov. V podporo Ukrajini smo marca solidarnostno nastopali tudi po večkrat na teden. In tam se je verjetno marsikomu zastavljalo vprašanje, se v kriznih časih zaslužkom za svoje delo solidarnostno odpovedujejo tudi politiki in diplomati? Politika se običajno vedno zateče k glasbenikom, ko želi širšo javnost na lep način opozoriti na svoje dosežke in prizadevanja. Proslave v praznikih, obletnice, dobrodelne prireditve ob kriznih situacijah. Skoraj vedno se bo v te namene zgodil koncert. Največkrat se nas, umetnike, da precej hitro prepričati, da s sodelovanjem na politično motiviranih prireditvah vstopimo v službo višjih ciljev. Naše plačilo za to vrstne usluge je nekaj v najboljšem primeru medijsko izpostavljenih odrskih minut, aplavz publike ter majhen, večji ali tudi ničelen honorar. Odvisno od konteksta. Za namene praznovanj in obletnic smo običajno plačani več, za dobrodelne koncerte nič. Z igranjem zastonj si glasbeniki delamo veliko škodo. Glasbene dvorane bi publika zagotovo bolj pogrešala, če v času covidnih zaprtij ne bi bila deležna koncertov na balkonih in množičnih recitalov iz dnevne sobe po spletnih omrežjih. Še bolj, če bi jim bil v smislu kolegialnosti do žive glasbe odvzet tudi priljubljeni YouTube. Na tem mestu bi apelirala na kolege glasbenike, da pomagajo ohraniti spoštovanje javnosti in vrednost našega dela s tem, da ne nastopajo zastonj. V splošnem bi bilo po mojem mnenju nujno v vsaki državi oblikovati vsaj priporočila ali celo določiti minimalne standarde za dostopnost naših storitev, na katere bi se lahko v procesu pogajanj za honorarje sklicevali. Dober primer te prakse so Deutsche Orchestervereinigung Honorar Mindeststandards, za katere iz lastne izkušnje vem, da kolegom iz Nemčije res ogromno pomagajo.
iz sedanjosti me spomin spet ponese v lepo izkušnjo glasbene diplomacije. Spet sedim v orkestru Mongolske nacionalne opere ter s kolegi, s katerimi se ne morem pogovarjati, igram glasbo Čajkovskega. Mongolci obožujejo rusko glasbo. Zelo komplicirani in celo krvavi, še ne tako davni zgodovini navkljub. Spremljam obojo, skušam z zvokom svoje harfe obogatiti zvok godal, podredim se fraziranju flavte. Čajkovski, Rus in homoseksualec, nas v tem trenutku neizmerno povezuje. V njegovi glasbi, ki presega vse razlike med nami in nam obenem služi kot univerzalen jezik, se dopolnjujemo, si pomagamo in se spoštujemo. Najbrž prenesemo nekaj lepote te komunikacije tudi v kakšno srce v publiki. In zato je pomembno, da glasbo igramo. Tudi Čajkovskega in tudi v času rusko-ukrajinske vojne. Pred nedavnim sem se na Dunaju v okviru festivala Long Nights of Interculturality udeležila javne diskusije, iz katere mi je v spominu ostala ena izmed ugotovitev. Da kultura vzpodbuja radovednost od drugih, drugačnih. Radovednost pa v kombinaciji s spoštovanjem in empatijo vodi do medsebojnega razumevanja, ki je po mojem morda naivnem mnenju najbrž tudi eden od najpomembnejših ciljev diplomatske dejavnosti. Razumevanja bi v današnjem svetu zagotovo potrebovali več, zato naj umetnost in diplomacija z roko v roki, kot enakovredna partnerja, stopita naproti izzivom časa za boljšo prihodnost nas vseh. Hvala vam, da ste zdržali malo daljšo tole seanso in pa krajši odmor. 10 minut odmora, potem pa nas čaka tisto najlepše. Glasbeniki predstavljajo svoje kariere.